पैसाजे कमायने हेना तानी हैबसे हेक्ता ngasi hekta nang skills ama tamuraga de kana we motivation ama tawraga ade kariguma dukan ama hangdoga kariguma pot ama yolaga hekta nang hekta sei jam paisa nam kong thong la ni have like it's like you keep getting better aigi experience ni mosing mayam daina harise you keep getting better kay no dam da अहानबददी नंगोंद करिमता खंगिरुब अहामदि जस्ट न होजिबो ज्ञान तागिरु नंग तौदु बिजनेस से करी नो दे खंगबा तारसु कमाइना सिगी पोचे सुमाइना कई सिस्टम सेमकनी अदे कमाइना सिगी पैसा जे कमाइन लाकनी प्राइसिंग कमाइन सेटअप तोरकनी अदे मीना पामे पोचे कई नो हैव यू डोंट हैव एनी आइडिया नंगोंद होजिक लाइरी पोचे जस्ट आई वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस हैव पोने बट सिगी पोचे ने हैव नंगी एक्सपीरियंस की मतुंग मिना हैव नंगी आइन हाइगिन तो सिगी बिजनेस ने नंगी एक सक्सेस होरनी हैव लाइक बट once you start moving nang chakalakpa matamda nangond experience khar lakpa matamda tapna segment adagi tapna have the failure macha thingara kanda failure achobo thingara kanda nangond lesson myan sing tapna paishalakani ba adui potuna hai pose you keep getting better haibani nangond well knowledge layer kanda have the well knowledge have the kam kan lakani ham nangna have the knowledge have the loibana aro ko have the enough oi ba haibanu layer oi adagi ai shi loi ma khange haibanu mi layer oi you have to keep on learning but adu moment nama lakani ba nangond market se nangna well known or nang khang pa matam da haibdi market se demand lai report se kai simplify to banga ma matam da ahan da hojik nang uri report se karam mi haibdi nang da problem ma solve to hai matam da problem de solve to hai nang ko ngawai ne kari problem no solve to do already sigi business fam de existing atani si mayam de mi loi to na lai ai na hojik kari problem no solve to do ji hai na khan ma matam da nang da khanjana ba nang jamam na ba kyam ne lai ju mayam se kai nam si nang experience like you ne but an experience there kan de na khang ba do ji have the sigi products hojik sigi products high demand product have the sigi pot se high demand ni sigi demand se yam lai adagi di sigi keno se need se mingon de am sigi problem de chobo problem am solve to we have se nang khang ko matam sigam kan khang tu aina haira khang wei sigi pot sigi pot se nang experience la kanda nang business ki line changa aduna ne have the no the business ma khak try to make the success when you have like have the ai sama kai hodura is clothing brand de hodura clothing brand 5 years ago ne clothing brand de hodura ko pot da aina khalami matam se clothing brand no ma di Adidas ki type Nike ki type adagi di Supreme ki type chaw na ki eno ma sem ge no wakanda lai green adubu ai pam de hamte pam adubu adugi experience adugi big failure na ingon kai tamba kyan da atop business kyam urakhi kai nanam da nangna product ki knowledge le ra kanda she have the you keep getting better have nang product ki knowledge lai ra kanda nang marketing je nang marketing skills je hengala kanda paisa na ma kong thong la ka da have the mina laina ba helak pa mina pam na ba helak pa mina nang product je hena recognize to ba helak pa du ita have the kaino si indirectly haning je nang marketing skills nang product pu thoi ba nang product creation everything she me am sing je haira kan nang paisa hena talakani have whether nang service solution product solution whatever nang na pire ba pot se marketing haira kan phazana well way da nang distributor kan mina lai ba helak ka du ni adu bu she pot no mo da la oi she puts a you keep getting better work at the name hiding is a ko aduna rush to we experience am darka lai hojik kem ka 20 years 21 years so the ngai na hida no ala the internet ta uraga millionaire oi ha pose she the khan bi no she moi kyam aseng ma ngang no kyam keno to ino kam khang poti aseng ma poti ai nga si haji je the reality the lakta di it takes time experience later kind of the punamaks everything nangunda nana uram the vision ma'am sing or kani aduna ning sai jagi do clothing brand hector ma adu failure or dagi mathang in the business ki knowledge ki am like nim and then adu matung dagi o sumai to dishi tongni shigi market se farak kani o kamai na market and the enter kamai tongni kai dongni ha pose ingunda tamna knowledge like nim hadi mi kitang takpi ba katana important oi diba mi kitang takpi ba katana enough oi di hadi kala ngom tammi pose just ingunda guidelines sama ingunda knowledge sama ingunda skills sama like nim aduga marak thana business how doing ba but kamaina how do ko tagi khang da ba online business ta khongdaning ba e-commerce ta khongdaning ba service business how doing ba adubu kamaina how do ko tagi khang da ba business ki knowledge ti pam ba adagi di invest tongning ba kamaina grow to ko tagi kamaina minimum investment de kamaina multiple income source ma ka tagi khang da ba miyoi sing yaw ba di dagi shana interested oi ba di sigma pota ai makha da link hapcharong ga gi university ki se chang biro shana munna khala form je men biro ai gi no ham tam da sigi form je mail la matung da ai gi team dagi call la kani miyoi ki am yawi call je la am call tawra matung da ai khang de hai ba guma 3 step ne si chang biro se simple oi poni ki je men khat bira matung da serious oi ba ta singa join towning but saying na grow towning ba haibdi adugi poto hana isada yaw kan fill up to bi kai nanu se limited sin aduga isana stage da fill up to biraga fees mana thigi hai ta jo isana kai mo fill oi ta de pelo jaroi de isana na wakan munna khala kan ai ta singa business towning da bra ai ta singa grow towning da bra munna kan biraga fill up to bi thank you adubu ai gi main goal de kai no hanu da ai isana adugi poto to practically to kan fail oi kan da sai gi aina urudaba mina udri pot man sidang gonda uhalai so that's what matters experience yamna matter oiba aduna shigi pot se khoi evolve to banga mai ngai ai khoi da pasha tan melab da sum urakani so na ha matam da aino di haiju example am birake
it's not just about mayam hꯧꯖꯤꯛ ꯀꯩꯅꯣ focus ꯇꯧꯋꯦꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ unique ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯌꯨꯅꯤꯛ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯀꯩꯝ ꯂꯩꯇꯦꯕ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯌꯨꯅꯤꯛ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠ ꯅꯪꯒꯤ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯥꯁꯦ ꯅꯪ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯈꯔ ꯑꯃ ꯂꯩꯕ ꯃꯤ ꯈꯔ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯈꯪꯗꯕ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯋꯥꯈꯜ ꯄꯤꯛꯄ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯥꯁꯦ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯅ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕꯗ ꯁꯦꯌꯔ ꯇꯧꯊꯣꯛꯎ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯩ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯥ ꯍꯨꯔꯥꯟꯒꯅꯤ ꯀꯅꯥꯝ ꯍꯨꯔꯥꯟꯂꯣꯏ ꯅꯪꯒꯤ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯥꯁꯦ ꯑꯣꯜꯔꯦꯗꯤ ꯑꯦꯛꯖꯤꯁ ꯇꯧ ꯂꯩꯔꯕꯅꯦꯕ ꯑꯣꯟꯂꯤ ꯁꯤꯝꯄ꯭ꯂꯤꯐꯥꯏ ꯇꯧ ꯅꯪꯅ ꯈꯤꯇꯪꯈꯛ ꯁꯦꯝꯗꯣꯛꯑꯒ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯅ꯭ꯌꯨ ꯋꯦꯗ ꯄꯨꯊꯣꯔꯛꯄ ꯋꯥꯅꯦꯕ ꯑꯦꯚ꯭ꯔꯤꯊꯤꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯠꯂꯤꯕ ꯄꯣꯠ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯣꯛꯇ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗꯒꯤ ꯍꯧꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯔꯜꯁꯦ ꯍꯥꯟꯅ ꯑꯣꯜꯔꯦꯗꯤ ꯂꯩꯔꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯁꯦ ꯅ꯭ꯌꯨ ꯋꯦꯗ ꯅ꯭ꯌꯨ ꯄꯦꯀꯤꯡꯗ ꯅ꯭ꯌꯨ ꯊꯤꯡꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯆꯔꯛꯄ ꯋꯥꯅꯦꯕ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜꯗ ꯀꯩꯅꯣꯝ ꯄꯤꯖꯔꯛꯀꯦ ꯑꯩꯅ ꯆꯥꯏꯒꯤ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁ ꯑꯃ ꯌꯦꯡꯉꯦꯕ ꯁꯣ ꯖꯒ꯭ꯔꯨꯛ ꯆꯥꯏꯅ ꯆꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯐꯪꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯑꯦꯅꯤ ꯄ꯭ꯂꯦꯁ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯆꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯃꯐꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯍꯣꯡꯅ ꯐꯪꯕ ꯄꯣꯠꯅꯦꯕ ꯕꯠ ꯁꯤꯗꯩꯁꯦ ꯅꯉꯣꯟꯗ ꯑꯩꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏ ꯅꯪ ꯆꯥ ꯌꯣꯜꯂꯣ ꯍꯥꯏ ꯆꯥ ꯌꯣꯜꯂ ꯀꯩꯗꯧꯗꯣꯏꯅꯣ ꯆꯥ ꯌꯣꯜꯂ ꯀꯔꯤ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯌꯦꯕ ꯕꯠ ꯃꯤꯒꯤ ꯃꯥꯏꯟꯁꯦ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯨ ꯃꯤꯒꯤ ꯏꯅꯣꯚꯦꯁꯟꯁꯦ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯨ ꯃꯥꯒꯤ ꯖꯒ꯭ꯔꯨꯛ ꯆꯥꯏ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯇꯧꯕꯤꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯕꯣꯛꯁ ꯑꯃꯈꯛ ꯍꯥꯞꯄꯤꯔꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯕꯣꯛꯁꯁꯤꯗ ꯑꯩ ꯎꯠꯆꯔꯛꯀꯦ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯤꯟ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯨ ꯕꯣꯛꯁꯁꯤꯗ ꯌꯦꯡꯉꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯞꯄꯤꯁꯦ ꯁꯤꯗꯩꯁꯦ 12 ꯀꯩꯅꯣ ꯄ꯭ꯂꯥꯁꯇꯤꯛ ꯄꯦꯄꯔ ꯀꯞ ꯍꯥꯞꯄꯦ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯞꯄꯦ 12 ꯆꯥꯒꯤ ꯄꯦꯛ ꯍꯥꯞꯄꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯤꯔꯔ ꯍꯥꯞꯄꯦ ꯑꯗꯩ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯥꯅ ꯇꯥꯔꯒꯦꯠ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯁꯦꯒꯃꯦꯟꯁꯦ ꯀꯥꯏꯗꯅꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯚꯦꯂꯤꯡ ꯇꯧꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯗ ꯑꯗꯩ ꯂꯝ ꯆꯠꯄꯗ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯃꯤ ꯕꯤꯖꯤ ꯌꯥꯝ ꯑꯣꯏꯕ ꯆꯥ ꯌꯥꯝ ꯄꯥꯝꯖꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯑꯃꯗ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯄꯦꯛ ꯇꯧꯔ ꯄꯤꯔꯛꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯌꯦꯡꯉꯨ ꯃꯤꯅ ꯆꯥꯁꯦ ꯆꯥ ꯅꯠꯇꯦꯕ it's all about packing it's all about your marketing skills ꯅꯪꯒꯤ marketing skills ꯇꯣ ꯐꯖꯅ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯄꯨꯊꯣꯛꯇ ꯄꯦꯛ ꯇꯧꯔ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯎꯠꯂꯛ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯃꯤꯅ ꯁꯤꯗ ꯗꯤꯐꯔꯦꯟ ꯋꯦꯗ ꯂꯥꯛꯏꯅꯦ 249 ꯄꯤꯔꯤꯅꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ 20 rupees per ꯆꯥꯏꯅꯦꯕ ꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯁꯤ marketing ꯉꯥꯛꯇꯅꯦꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯆꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯃꯤ ꯂꯣꯏ ꯈꯪꯅ ꯆꯥꯁꯦ ꯁꯤꯝꯄꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯄꯤꯔꯛ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯁꯤꯝꯄꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯤꯗꯤ ꯆꯥꯅꯦ ꯂꯨꯄꯥ 5 ꯄꯤꯕ ꯂꯨꯄꯥ 3 ꯄꯤꯕ ꯄꯣꯠꯅꯦ ꯂꯣꯏ ꯈꯪꯉꯤꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯋꯦꯜ ꯄꯦꯀꯦꯖ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯔꯀꯦꯇꯤꯡ ꯇꯧꯔꯒ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯁꯦ ꯃꯤꯉꯣꯟꯗ ꯃꯤꯒꯤ ꯅꯤꯗꯇꯨꯗ ꯃꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝꯗꯣ ꯁꯣꯜꯕ ꯇꯧꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯄꯤꯔꯛ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯁꯤꯗꯩꯁꯦ ꯀꯌꯥꯝ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯀꯌꯥꯝ ꯏꯝꯄ꯭ꯔꯨꯚꯃꯦꯟ ꯑꯣꯏꯔꯛꯀꯅꯤ ꯁꯤꯅꯦꯕ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩ ꯁꯤꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯅꯪꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯤꯜꯁꯇꯒꯤ ꯅꯪꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁꯇꯒꯤ ꯂꯥꯛꯏꯅꯦꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯍꯦꯛꯇ ꯑꯅꯧꯕ ꯍꯦꯛꯇ ꯂꯥꯛꯑꯣꯏꯕ ꯁꯣ ꯁꯤꯝꯄ꯭ꯂꯤꯐꯥꯏ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯔꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯌꯥꯝ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯂꯩꯕ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯔꯁꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯊꯤꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅꯀꯣ ꯑꯩꯅ ꯁꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤꯗ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯂꯩꯅꯒꯗꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯄꯥꯝꯅꯒꯗꯕ ꯄꯣꯠ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯌꯥꯝ ꯄꯤꯛꯅ ꯍꯥꯏꯌꯦꯕ ꯁꯣ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜꯗ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯔꯁꯦꯕ ꯇꯤꯠ whitening products ꯍꯥꯏꯔꯁꯦ ꯌꯥꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯦꯂꯣ ꯆꯪꯉꯤꯕ ꯌꯥꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯤꯟ ꯋꯥꯏꯠ ꯑꯣꯏꯊꯣꯛꯍꯟꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯕꯦꯗ ꯕ꯭ꯔꯦꯗ ꯃꯅꯝ ꯅꯝꯊꯤꯕ ꯃꯅꯝ ꯅꯨꯡꯁꯤꯗꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯃꯅꯝ ꯅꯨꯡꯁꯤꯍꯟ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯗꯦꯟꯇꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯗꯦꯟꯇꯤꯁꯀꯤ ꯀꯦꯇꯦꯒꯣꯔꯤꯗ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯤꯁꯦ ꯑꯦꯚ꯭ꯔꯤ ꯋꯥꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗꯦꯠ ꯆꯠꯄꯗ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯑꯗꯩ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁꯀꯤ ꯃꯤꯇꯤꯡꯗ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯑꯗꯩ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯐꯝ ꯆꯠꯄꯗ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯃꯤ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯌꯥ ꯉꯧꯅꯤꯡꯕ ꯌꯥ ꯃꯅꯝ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯉꯥꯛꯇ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯇꯣꯕꯦꯀꯣ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯄꯥꯟ ꯃꯁꯥꯂꯥ ꯆꯥꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯁꯦ ꯃꯆꯨ ꯆꯨꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯦ ꯕꯠ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯃꯣꯏꯁꯨ ꯉꯧꯊꯣꯛꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯤꯅꯦ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯣꯜꯕ ꯇꯧꯔꯛ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯏꯖꯤ ꯋꯦꯗ 99 rupees ꯄꯤꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯁꯦ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯖꯁ ꯒꯤꯚꯤꯡ ꯌꯨ ꯑꯦꯟ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ 100 rupees ꯄꯤꯔꯦ 100 rupees ꯄꯤꯔꯤ ꯄꯣꯠꯇꯣ ꯁꯤꯗꯩꯁꯦ 7 ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯞꯄꯦ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯤꯞ ꯍꯥꯞꯄꯦ ꯍꯥꯏꯔꯁꯦꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯍꯞꯇꯥ ꯑꯃ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯍꯞꯇꯥ ꯑꯃ ꯂꯩꯔ ꯂꯩꯔꯅꯤ ꯔꯤꯇꯦꯟꯁꯟꯁꯨ ꯋꯥꯡꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯁꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯣꯜꯔꯦꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯗꯛ ꯃꯁꯥꯗ ꯃꯥꯔꯀꯦꯇꯤꯡ ꯌꯥꯎꯖꯔꯕꯅꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤꯅ ꯒꯦꯗꯔ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯃꯥꯔꯀꯦꯇꯤꯡꯁꯦ ꯃꯁꯥ ꯃꯊꯟꯇ ꯍꯦꯡ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯏꯟꯐ꯭ꯂꯨꯑꯦꯟꯁꯔ ꯈꯔ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯗ ꯄꯦꯗ ꯑꯦꯗꯚꯔꯇꯤꯁꯃꯦꯟ ꯆꯂꯥꯏꯕꯗ ꯃꯁꯥꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯔꯀꯦꯇꯤꯡ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯑꯅꯤꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯒꯗꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯥꯏ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯄꯣꯠ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯀꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯅꯉꯣꯟꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯈꯟꯖꯥꯟꯅꯕ ꯀꯣꯛ ꯉꯥꯎꯕ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯝꯒꯅꯤꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄ꯭ꯔꯗꯛ ꯀꯔꯤ ꯈꯟꯗꯣꯏꯅꯣ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯣ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯀꯔꯤꯗꯒꯤ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯍꯧꯗꯣꯛꯇꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯅꯉꯣꯟꯗ ꯋꯥꯈꯜꯗ ꯈꯜꯂꯝꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯅꯉꯣꯟꯗ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏ ꯑꯗꯒꯤ ꯅꯪꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯧꯗꯣꯔꯤꯕ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁꯁꯦ ꯆꯠꯀꯗ꯭ꯔꯥ ꯆꯠꯂꯣꯏꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯅ ꯅꯉꯣꯟꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯈꯟꯖꯥꯟꯅ ꯂꯩꯃꯦ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯗꯣꯏꯔꯤ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁ ꯆꯠꯄ ꯆꯠꯇꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯤ ꯀꯣꯟꯅꯩ ꯋꯥꯔꯤꯅꯤ ꯕꯠ ꯐꯔꯁ ꯅꯪꯅ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠ ꯔꯤꯁꯔꯆ ꯇꯧꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯅꯪꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯨꯊꯣꯔꯛꯏꯕ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯁꯦ ꯑꯣꯜꯔꯦꯗꯤ ꯀꯝꯄꯤꯇꯤꯇꯔ ꯂꯩ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯁꯦ ꯆꯠꯂꯕꯅꯤ ꯅꯪꯅ ꯈꯪꯒꯗꯕꯁꯦ ꯅꯪꯅ ꯁꯤꯗ ꯆꯪꯉꯀꯥꯟꯗ ꯍꯌꯦꯡ ꯅꯪꯅ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁ ꯂꯩꯔꯀꯥꯟꯗ ꯇꯞꯅ ꯇꯞꯅ ꯁꯨꯝ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯐꯦꯜ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯄꯣꯠ ꯌꯣꯜꯂ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯅꯪ ꯍꯧꯗ꯭ꯔꯤꯕꯅꯦ ꯍꯧꯒꯠꯂꯀꯥꯟꯗ ꯄꯣꯠ ꯌꯣꯜꯂꯛꯇꯕ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯄꯣꯠ ꯌꯣꯜꯂꯛꯇꯕ ꯃꯇꯥꯡ ꯂꯥꯛꯄꯗ ꯃꯥꯔꯀꯦꯇꯤꯡ ꯇꯧꯅꯤꯡꯕ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯑꯅꯤ ꯃꯥꯔꯀꯦꯇꯤꯡ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯄꯣꯠ ꯈꯔ ꯌꯣꯜꯂꯛꯑꯅꯤ ꯑꯗꯩ ꯅꯪꯉꯣꯟꯗ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁ ꯈꯔ ꯂꯥꯛꯑꯅꯤ ꯑꯣ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯗꯤ ꯁꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯌꯣꯟꯕ ꯌꯥꯏ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔ ꯄꯩꯁꯥ ꯇꯥꯟꯕ ꯌꯥꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯠꯀꯤ ꯖꯃꯥꯅꯥꯅꯦ ꯑꯩꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯖꯈꯤꯕꯗꯣ ꯁꯣꯄꯤꯐꯥꯏ ꯋꯤꯛꯁ ꯁ꯭ꯀꯤꯜꯁ ꯍꯩꯈꯤꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯃꯥꯔꯀꯦꯇꯤꯡ ꯍꯩꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯐꯦꯁ ꯃꯦꯇꯥ ꯑꯦꯗꯁ ꯆꯂꯥꯏꯕ ꯍꯩꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯒꯨꯒꯜ ꯑꯦꯗꯁ ꯆꯂꯥꯏꯕ ꯍꯩꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯄ꯭ꯔꯗꯛ ꯁꯤꯂꯦꯛꯁꯟ ꯍꯩꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯌꯨ ꯀꯦꯟ ꯃꯦꯛ ꯃꯅꯤ ꯁꯤꯅꯤ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯗꯣꯏꯁꯤ ꯌꯨ ꯀꯦꯟ ꯃꯦꯛ ꯃꯅꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯤꯜꯁꯦ ꯁꯤꯗꯩꯁꯦ ꯄꯩꯁꯥ ꯐꯅ ꯊꯥꯗꯕꯤꯌꯨ ꯁꯤ ꯁ꯭ꯀꯤꯜꯁꯦ ꯇꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯃꯥꯔꯀꯦꯇꯤꯡ ꯇꯧꯅꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯏꯟꯐ꯭ꯂꯨꯑꯦꯟꯁꯔ ꯃꯥꯔꯀꯦꯇꯤꯡ ꯇꯝꯅꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯑꯣꯟꯂꯥꯏꯟ ꯃꯥꯔꯀꯦꯇꯤꯡ ꯇꯝꯅꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯑꯣꯟꯂꯥꯏꯟ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁ ꯆꯂꯥꯏꯅꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯐꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯌꯧꯍꯟꯅꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯀꯦꯇꯒꯔꯥꯏꯁ ꯇꯧꯔ ꯄꯦꯛ ꯇꯧꯔ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯁꯦ ꯄꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯁꯤ ꯈꯪꯉꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯅꯪꯅ ꯁꯥꯅ ꯃꯐꯝ ꯈꯪꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯩꯁꯥꯗꯤ ꯃꯊꯪ 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 ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯃꯇꯝꯗꯅꯦ ꯅꯪꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁꯇꯣ ꯂꯥꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯅꯪꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯐꯝꯗ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯏꯟꯀꯝ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯤꯝ ꯁꯦꯝꯅꯤꯡꯕ ꯁꯦꯝꯕ ꯉꯝꯃꯛꯇꯣꯏꯁꯦ ꯅꯉꯣꯟꯗ ꯂꯥꯏꯔꯛꯇꯣꯏꯁꯦ ꯃꯇꯝꯗ ꯅꯉꯣꯟꯗ ꯃꯦꯅꯨꯐꯦꯛꯆꯔ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯕ ꯂꯥꯏꯔꯛꯑꯅꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯄꯦꯀꯦꯖꯤꯡꯒꯤ ꯈꯜꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯂꯥꯏꯔꯛꯑꯅꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯄ꯭ꯔꯗꯛ ꯗꯤꯁꯥꯏꯠ ꯇꯧꯕꯗ ꯅꯉꯣꯟꯗ ꯂꯥꯏꯔꯛꯑꯅꯤ ꯑꯗꯩ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠꯇ ꯀꯔꯤ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯂꯩ ꯅꯉꯣꯟꯗ ꯂꯥꯏꯔꯛꯑꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯅꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯃꯦꯅꯦꯖ ꯇꯧꯅꯤ ꯅꯉꯣꯟꯗ ꯂꯥꯏꯔꯛꯑꯅꯤ ꯃꯥꯔꯀꯦꯇꯤꯡ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯑꯦꯚ꯭ꯔꯤꯊꯤꯡ ꯋꯤꯜ ꯕꯤꯀꯝ ꯏꯖꯤꯌꯔ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯂꯨꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁ ꯂꯨꯔꯛꯀꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯅꯪꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯅꯣꯂꯦꯖꯁꯦ ꯅꯉꯣꯟꯗ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯤꯝꯄ꯭ꯂꯤꯐꯥꯏ ꯑꯣꯏꯅ ꯈꯜꯂꯛꯑꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯅ ꯈꯜꯂꯤꯁꯦ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯌꯥꯝ ꯁꯤꯝꯄꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯩ ꯀꯣꯏꯊꯣꯛꯄ ꯄꯥꯝꯗꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯁꯦ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯁꯣꯜꯕ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯔꯤꯖꯜꯠ ꯄꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯁ ꯄꯣꯏꯟꯇ ꯂꯥꯛꯄ ꯑꯐꯣꯔꯗꯦꯕꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯛꯆꯦꯟꯖ ꯇꯧꯅꯕ ꯁꯤ ꯈꯛꯇꯅꯦꯕ ꯑꯩꯅ ꯎꯔꯤ ꯁꯤꯝꯄꯜ ꯑꯩꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯁꯦ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯅꯤꯠ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯈꯤꯕꯗꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ
teeth whitening product haibse kaino hai matamda stage nang changdu she 1 year 6 months nang stage experiment to matamda karam mana fagani ke dentist mayam sing ta na ba kamai to ni ke doni karam ingredients sin nang fagani haibse nang matam khar chang investment khar changani ba but once nang product se ready oi graba shigi product se ready approve oi gitardi shigi product sina nang 5, 6 months, 7 months, 8 months, 9 months, 10 months, the following millionaire over chances labor. Kaya ginawa natin aduki matik sell tong ni secret product say kaya everyone need this product. Habi lang siya kan bigyan 100 rupees na kamay bigyan 100 rupees to India mga chawag na population niya. Sige manong siya no matter 1 lakh people na later 100 rupees kinang kaya makala niya. Advertisement through the marketing through the you can generate tons of money. So sigi pot sa ako'y khangdri ba niya ako'y this is the way to make more money hai tardi hojik mayam ngawri online de pisa kamay tan online de network marketing to leba si to leba aduna teba business hai pot nang build to kan it is going to take some time adagi nang khanja matam 3 months 4 months like the millionaire way patip adugi behind the 5 years 3 years 4 years mana knowledge to invest or mana practically invest or iba adagi mana hangaiba experience do nang uba na tiba only nang uja 3 months 4 months the mana si product se putho ma income generate but adugi mamang na mana product putok trika na mana experience hadagi mem mana practical to gi mem mana adu invest to gi mem adu fail gi mem adu kanam uroi aduna aina haidu je quite first ki gano kino pesa tan gi haitardi pesa ai ngasi nang knowledge mai tar ngai ta pot ama yaw ne ro marketing to pesa ta pai ne bai tiba experience aina haidu je fail yam thuno oi tho dagi experience ta lo kari guma pot ama hu tu business amek ta hu tu habdi product wage service wage kari guma pot amek ta hu tu ro kan ki gano habdi sidai sidai mangadi mangsuno kem kap leitib adu manga kan adu gi experience together to kan da nangon atopa business ki opportunity ju urakani ba adagi nangon confidence la kani ba adu confidence la pa habse nangon the product ki maram da khang ba horne product ki maram da khang bu very important होइसे कई प्रोडक्ट सेल तौगनी पैसा काई लाकनी प्रोडक्ट प्राइसिंग क्या लेगनी अदगी मार्केटिंग काई चलाइगनी अदगी मी ऑन द करी करम एडवर्टाइजमेंट जे हेन अट्रैक्टिव होइगनी करम इन्फ्लुएंसर सी नगनी अदगी कमाइना कोई प्रमोट तौगनी कमाइना ऑटोमेशन सिस्टम सेमगनी याम सिंपल होइना दरकार लेबा पोतु कुदंग अदु पोतु खंगप मतमदा नंगी पोचे मफम खंगना मतंदा योन बहोक पोत योन तारदी के दौरे पैसा मफम खंग लानी पोत अमत योन पैसा कई दे लाकनु अइना हाइदु नंग साना मीगी मखा थबक सुरी दो अदुसु नंग लैपटॉप मांग थमंग डेस्कटॉप मांग फमी दो क नंग साजी योन जइनी नंगी टाइम जे योन जइने but same thing nang business am tor kon nang service nang product se yola ine adu nang product to yon da tardi nang kai de pisa lak tu no pisa lak tardi nang kamai reinvest to no reinvest to tardi nang experience kai de lak tu no experience like tardi nang kamai ano business idea da kai de invest nang pok tu no adu na sida pisa kamai lak tu no simple language ne if you want to make more money nang the experience darkar like product selection darkar like marketing skills am haiba darkar like kai de kari de simple khadan sida khanga da ai product selection right selection work ba marketing fund tok ba connection mi ga san semak ba adagi matam sida invest over reinvest over adu tardi money je tam lakani sei na haidu se mayam da ai millionaire ne hamte ai billionaire ne ham nati but I'm still learning aduga issue every day moving forward ne to aigi punsi da paisa gi lambe leiramba nate dep kya na puthar le mena dubu aina sigi pot se khanga kanda tapna hojik ti business ki line da ingon urei ba hojik everything aigi kokta leiba vision je sidi hojik tongan ba way em da ingon hojik lei mem sing jadi aina uri ba future aina sema ka do report mem sing hojik sidai je isa da have the entrepreneurship ki line the biggest thing ama shen ge na changa ina isu ko aduna na aina mayam da ngasi share do je experience leira kan da pot se loi urakani ba nangon da karamba mafam da ki industry ama da gi segment ama da gi paisa kyam tan ba ya ba gi have se shidu कोई experience ती उरकनी है नंग ngasi कयong पुथुए है जे नंग ngasi कनो पुथुए अनो पुथुए है जे specs पुथुए है specs से सिगी पिछा तान बे लंबेल कई लेगे retail दा तान बे यारे wholesale दा तान बे यारे design दा तान बे यारे adagidi different way have the on demand supply da book tan be yare yam tan be yae bako sigi pot adagidi nang sagi store da mayam store sing da marketplace da b2c da tan ge su yare Amazon da Flipkart lots of way da ge ku pisa tan be yae ba sigi pot sing da koina khang tar di ko the one way da ka stick to lai ni have like the industry dem ka boy ba industry dem ka boy sigi industry de pisa kai de tan be ya ba ge have the experience na sana hang jo ba hojik aina hai mayam sing je no na sana hana khalam da bra yeng bi adum experience ta ka ni have the no na sana hojik pot ama yon ge han da pot ama cha ke no hojik saruk chama khalam ga industry da sigi industry chat to ya chat loi tuira like demand na kamai khang du supply na kamai khang du hai pos example da isle ke ba mayam da demand lai lai te hai pos yeng bi let's say hojik hoi google la sang ka na stage yeng ase is teeth whitening business profitable okay see you starting a teeth whitening business can be a rewarding and profitable venture. Not only is it a great way to help people achieve a beautiful, bright smile, but it can also be a lucrative source of income. Lucrative, highly profitable, okay, scalable. The teeth whitening industry is growing rapidly. I'm to the growth away, and there are many opportunities to capitalize on this trend. Okay, it's very beneficial. How much is the teeth whitening business worth? $10.7 billion by 2032.
Okay, kaya si just no the example uli ne hadis sumai industry check to kamai na adu bunang nasana belief for example ka lai nang chang duri ba industry se kya profitable oiduno oiroduno but si di tawra kan experience le kan everything is profitable kai de yon gani nang customer kai le pricing kamai set up tawni de kai de marketplace te kamai thada gani marketing kamai tawni everything depends on marketing aru dogi ne pesa like e-com mayam ne e-com dagi millions tale service business thing million tale without marketing you will never grow without doing all this thing nang exposure yaw gani kemta grow to nang client fang kay nang customer fang dito kay marketing what pagi business hay ka bagi but marketing hektar di business hektar di client di every day you will generate money si khanga da bane badagi di nasa manung da hawje koi manipur da hawje product yam lai na koi manipur hawje product yam lai kay no andam da koi gi chahau gi bhujia hai ji adagi di lot of things but chahau gi bhujia da aina sum yeng pa matam da yamna sukam talented oiba leiba tarsu sai gi manipur dei mapan thokning da ba habi kay gi no si thokris mapan nam da yon da ba kya amne si mapan nam da market push tok da ba kya amne ba habi ꯃꯤꯑꯣꯏꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯄꯥꯝꯅꯤ ꯄꯥꯝꯃꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯋꯥꯔꯅꯦꯁꯇꯨ ꯑꯣꯏꯍꯟꯒꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯥꯟꯅꯕꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯍꯥꯎꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯕ꯭ꯂꯦꯛ ꯔꯥꯏꯁ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯂꯩꯕ ꯄꯣꯠꯅꯤ ꯃꯤꯅ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯅꯅꯤꯡꯕ ꯄꯣꯠꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯤꯅ ꯁꯤꯗ ꯌꯦꯡꯁꯤꯜꯂꯨꯗꯕꯩꯅꯦꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅ꯭ꯌꯨꯇ꯭ꯔꯤꯌꯦꯟꯁꯀꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯞꯇꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯤꯟ ꯀꯌꯥꯅꯣ ꯐꯦꯠ ꯀꯌꯥꯅꯣ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁ ꯐꯦꯠ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯥꯟꯗꯤ ꯍꯦꯜꯗꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯟꯍꯦꯜꯗꯤ ꯖꯦꯅꯦꯔꯦꯁꯟ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯁꯨ ꯍꯦꯜꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯥꯝꯕ ꯖꯦꯅꯦꯔꯦꯁꯟꯅꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯍꯦꯜꯗꯤ ꯔꯣꯝꯗ ꯆꯪꯅꯤꯡꯉꯛꯄꯒꯤ ꯑꯟꯍꯦꯜꯗꯤ ꯑꯣꯏꯃꯟꯗꯅ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅ꯭ꯌꯨꯇ꯭ꯔꯤꯌꯦꯟꯁ ꯄꯥꯏꯌꯦꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁ ꯐꯦꯠ ꯀꯌꯥꯅꯣ ꯁꯦꯆꯨꯔꯦꯇꯦꯗ ꯐꯦꯠ ꯀꯌꯥꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯌꯦꯡꯅꯤꯡꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯔꯀꯦꯇꯤꯡ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯌꯥꯝ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯁꯄꯣꯖꯔ ꯄꯤꯔꯛ ꯇꯥꯔꯗꯤ you will make tons of money. Everything. Say only Manipur ki product ka put ho pande you you will make lots of money. Say mapan ki product du hade common me pot yeng da hade e-commerce ki through enyo je haja gibdo Facebook marketing Wix Shopify adagi the automation adagi WhatsApp marketing si haibada da nangi business se stagi pesa kyan tan ba yar na je I daga khungjan bi ngasi aduna pesa tan watam da just have skills samana enough oide say and mina hekta haja laga say si skills nang millionaire oi bi billionaire oi bi ha poche si lie aina hadu kai no tam da oidi oirungani adubu nangi experience yauduna nangi kok yauduna nangna kai thadagani kamaina sigi concepts yogen kai da kari yongani habse khangdana you will never be able to make money any hidus nangi experience la kanda mana hai poto dagi hen chawba vision chu urakani dukan money na nang lakta mokong thong laktoise adubu simply nang mina haiba thajaraga mina sumaina pesa tang yam si tawudamni hairaga adugi industry da kem khangda pesa thada tardi nang mangba natana kem to oiba ngamoi nangi punsi aduna aina haiduse si experience so fail more fail forward aina haiduse ki mathang I had 5 years mang the clothing brand home the tardi si ang the business ki idea am tale mo atoba business to bugeng on the cook the ken thola mo mathang tholai mem sing je vision urai ba real estate adagi the style adagi mathang sing mem urai mem sing je experience ni kai da kari yon ni kamaina marketing skills develop to ro kan duna shi sing develop to no bona thank you